Salam horas beta, salutna kamangina. Coba hitam se, dengan adalah guruhan edeta tu hari Jumat. Peringatan hari hamamate ni Tuhan Yesus 7 April 2020 tahun. Yesus Kristus do sibuan haluan saliling-liling nah. Yesus pokok keselamatan yang abadi. Ini topik di minggu tak kamangina. Kurang lebih manginang kebetulan masih dalam keadaan kurang fit. Jadi sarak menculita mangguruhon khususnya dihita salutna ruasnya KBP kamangina ang di maringanan dan KB maka bukan dita sarap kita mangguruhon na perjolo siang nomor 24 holan sasa ayah ke kamanginang tagan sahotalan juta manginang nang lupa hamu menekan tombol subscribe nih di like, di komen, di share jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi nih asal ketinggalan namu diangka video-video nah apa misi ganupari di buku edita saranita guru ma percolo siang nomor 24 holan ayat sada. Napa doa terbuka senomor 20 lalu kamangina ayat saya dah coba obat Yesus ku nang menubusamu sayang nama ihu tabuk kemasan nomor 27 ayat 2 kamanginang orang lebih teh kamanginang
26. Nomor 20 sadak kamangina ayat 2. Lalu ayat sada. Budi sang nomor 622 kamangina ayat sada. Masai nanan di akapartikian sinondani silang mutuaki sian hati urona marsinondang holong nana Mula tema di tasaluk nak kamanginang orang lebih di paradon nami partikenon orang maklum mama manginang orang pit kebetulan suara
nang sehat. Boy ma paturi hami, tapaturi itu keadaan nang roka mengenang, songinang anak kota. Saya tu tababi sukmai bana, imani laho mengiringi ede puji-puji atau kata seganu pari. Songoni majolo sahat nih pergurota, ima tu edeta Jumat perninggotan mati ini Tuhan Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan kemanang. Salam sehat di Tasalukna. Salam Horas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.